Inda uyanduna iduka niswana ni mwana wa mahungoni. I'm back again, but at this time rekodanga mafunga na bora kutakadza. If you are around Centurion, please stay safe. Ngori hizi mbura kuchinya zekwete yani hududi bona zimwe zibada zinda dzovaliwa kwa chipinga nyana ndi bedo ngani ni Old Johannesburg Road, ndi bada nenonga End Street, West Street na zimwe nazo strata zovaliwa nga mafungo amidalo nini yakuiteya autotovana mafungo mongo repotwa osadzana mafungo amandano ni adzimfu ukosumbezo mbura yone iko destroy iko chinyadza nga manda iko destroy infrastructure around Centurion. So zora kotombela zo ndo river 2 ibani safe ane pona bahone manga kazicheka na mwe video k ane panta urifabone zoro kwete amini nda river 2 ali bani safe diduka niswana ndi mwana wa maunguni ne ndere December yoswika ela mulenje